Lakini leo bamama mko ba egoiste sana. Unakutanisha mama anavala mzuri, lakini mtoto anavala manguo yenye kuwezekana. Sikia nikuambie, une mère responsable haiko mwenye anavala $600 kumwili, lakini une mère responsable ni mwenye anajali watoto wake. Yeye akose, yeye asivale, lakini watoto wapendeze. Mtoto akiimba hapa banauliza mtoto wa nani huyu? Lakini wewe mama unavala na mtoto yako unavala nile. Tuulize mtoto wa nani? Si mtoto wa fulani. Egoist. Na ni vile vile kwa wazazi wa baba, mnajipenda, pombe zinawapeleka, jamaa yako naisumbua, hakuna amani mnyumba, wewe ni kulewa tu. Haujui kama mtoto kuna besoin ya malipo, haujui kama mtoto kuna besoin ya kuvala, haujui kama mke wako anastahili kuembelezewa, anastahili kungana, maana niliua ulimpendaka.